الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mawar ibn Allah, Ranintanong ko Allah subhanahu wa ta'ala pakalindungan tanon yan. Nagupakalidasan tanon yan langulangon ko kayaw o apoy ko narakadyahanan. Mawar ibn Allah, madaklatan to akialo ya Allah. Sa Quran, isang diyang kutuwa karguna kebulusan si kusuldo narakadyahanan. Mga urip na Allah, ang mga alay kalak ko Allah. Nialoy niyang pantusabahal ko mga manusia. Sa mga sabah paminisuldiran si ko narakadyahanan. Napalawian tanot to. Agyang ko ta mga sabah pakisuldo sabah ng mga manusia si ko naraka. Nialoy Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. O kapong gugudan yan kung ipantag si ko yamanan yan. Nagkaulaw-ulaw mga tawa pakasuldan ko narakaw Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Yang kutuay dulog din sa mga taway nung kirilan sa Allah ta'ala si ko naraka jahannam. Idulog siran ko naraka jahannam sa asaptiran. Magagrupo siraan, nagwayamanan niya na matitimo-timo siraan. Idandag siraan ng mga malaikat sa kanya. Mga malaikat si ko narakadyahan na may pun sa kiyat na kiran Allah. Nadasiran din mamakakala. La ilaha illallah. Naandun ni kapakaubayran si ko mga pinto narakadyahan na. Ami papangaras sa mga parasiraan o sa mga lawasiran. Napangalalakaan sa mga pinto yan. Naalahon sila na diyang kuto ang mga malaikat kung narakadyahan na mga rangit. Pero nilan, arupa na kapupaka ito. Rupa na yamanan yan na pupanginsulto nilan sa mga tawa mga manusia na parataya ko Allah. Pero nilan na barkano na makaumas sa mga sugo. Barkano na makaumas sa mga sugo ako sa mga nabiya sirkano kinwa.
Amapan niya panutuliran rakano sa mga ayat, tapos sa mga tanda Allah. Agu piyakit tukuhan nilang rakano, sukar nagkabulusan niyo sisag yang kaya darpa. Pero nagyang kuta mga tawa da pamarati ako Allah. Abnara niya kataliwang kami sa mga sugo o sa mga nabi. Taman ko mga ulama ganti mga nabi. Uwiin na niya patut din sa rakajahannam ko sir no to mga tao. Anya mangungkit ko Allah. May kumpabli silang sa oras utwa di pakanggay wala suka kumpabli. Tera na mata na siyan na niya mangungkir kiran niya mangungkir silang si ko Allah niya patut na kiran sa rakajahannam. Anto na mga dahil isimbag kiran ng mga malaikat Allah. Bayaran ni kapdi mga tauto. Misalang sa giyang kutak ya kumpabliran sa ginawiran sa mata na nung kiran sa Allah sa isang kaya dunya. Ay nisimbag kiran ng mga malaikat Allah. Natituruhiran. Kila dukhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabisa mathwal mutakabbirin. Pituro kila ng mga malaikat di ko neraka jahannam asol kanudan ko mga pinto neraka jahannam. La ilaha illallah. Sulti kanudan ko mga pinto neraka jahannam sa katatak kanuron sa di kanuron din kada sa dayon. Pabisa matwal mutakabbirin. Ito man tamanan na margna katamanan. Ay titilagad ko mga tao. Amiyang wala kisang kaya dun. Usabad sa mga tao sa mga ridway wallahu ta'ala pakasultan si ko neraka jahannam na niya kahit tumadin sa mga parasirahan sa kalkiran ko apoy ko neraka jahannam. Niya kabiro din nagyang kudog din sa mga tao ay nung kirilan sa wallahu ta'ala si ko neraka jahannam. Itulong siran ko neraka jahannam mga kisasaktiran. Mga grupo sirahan na guayamanan niya na matitimu-timu sirahan. Idandang sirang ng mga malaikat usaban niya. Mga malaikat di ko narakajihan na may pun sa kiyan na kiran Allah. Nadasiran din mamakagula. La ilaha illallah. Naandan ni kapakaubiran si ko mga pinto narakajihan na. Ay mga day kayo yang ko ta narakajihan na mapiyus ang kirano. Mga malaikat Allah. Ay mga day kayaw niyan, badataro kayaw sisag yang kaya dunia. Badataro mga ayaw siringgad yang kaya dunia. Namiyalihan Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. A'udhu billahi. Barkano da makaumas sa mga suhuwa sa mga nabiya sirkano kinwa. Amapan niya panutuliran rakano sa mga ayat ako sa mga tanda Allah. Agu piyakit tukuhan nilang rakano. Sukar nagkabulusan niyo sisag yang kaya darpa. Pero nagyang kuta mga tawa dapat. Innal ladhina kafaru bi ayatina. Mata-mata na bigo Allah ta'ala sa mga tawa inungkiriran sa mga tanda ni. Sawma nuslihim nara. Nasigur-sigurado din ang makapagbunan ni siransi ko apoy ko naraka jahannam. Ay mga daita man na kayo niyan. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عندني كتطون الغفيران عندني كتطون ينقط مع قبلران كمتان ننكرن سوى الله في سمق الدنيا أي لسنبكر مع ملائكة الله ليذوقوا العذاب. Aniran din kapintin yang kuta kargun usiksa ko neraka jahannam. La ilaha illallah. Yan ni kalau niyan mangurip no Allah. Na ikaw katanod na yang kanan niya panutulo Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamanan yan nakiad na niyan ko kaya uwapoy ko neraka jahannam. Ikaw katanod kasabag sa yang kuto. Ang mga katiru Allah. Gusto na dito na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadad na po, hindi pinaramlak po. Ituro na dito na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَتَأْكُلُهُمُ النَّارُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مرة وكلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون
كما كانوا ولا يموتون. الله تعالى فقصد سيكو نرق جهنم نم يقيتم بدن سمع فرسيران سقال كيران قوافويكو نرق جهنم نيقبروا دن ينقضوا بدن سمع تاوينهم كيران سوى الله تعالى سيكو نرق جهنم idulu siran ko neraka jahannam maksa siran magrupo siran ang wayamanan niya na matitimu-timu siran idendul siran ng mga malaikat uzabanya mga malaikat siko neraka jahannam ay pun sakyat na kiran wallah nadasiran din mamakakala la ilaha illallah nandun ni kapakaumiran sirat wallah na mau yang siram pansadakar nuan dengan pedadiran na ikidia kiram manutu na disiran din petai sadayon na marah rasa isiran din idirubna Allah ta'ala sa Quran ni pantag siyang kutakaroon masairan A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa ya'tihi al-maut min kulli makan api andin sumirik sa kawanan sisa sadiwang sisa diyang kutaunahan yan sa sisa uriyan palehon din pupukatali humasuk kapatay palehon din pupukatali humasuk siksa kung bala-bala sa talikudan yan siko unahan yan siko ayamanan yan na kawanan yan siko diwang yan sisa puro sisa baba na palehon din pupukatali humadyang kuta kapatay na gusik sa wallah okay najibu sekalian petai la ilaha illallah firman Allah Ta'ala iya kaisalungan nasu Jibril alaihi salam nabi akan tulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ko kaya pakauman yanon qala sallallahu alaihi wasallam atani Jibril alaihi salam faqultu ya Jibril لي جهنم قال إن الله خلق النار فأوقدها 1000 عام حتى أحمرت ثم أوقدها 1000 عام حتى أبيضت ثم أوقدها 1000 عام حتى أسودت وهي سوداء كالليل المظلم لا إله إلا الله يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقيستين أن يقوم رقنس جبريل بتروا قلنا يا جبريل رفان قرقن قل سنرق جهنم بتروا ينمتان سؤال نينبنيا سنرق فأوقدها 1000 عام نجيان قطفيا قصر سردنيا دن سنرق سميا قسان كبوركم نتامن سميا قريق Orian tunap dia kakaduk manu Allah Ta'ala samia kasanggi bulabun taman samia kaputin Orian yan nap dia kakaduk manu Allah Ta'ala suapoy ko naraka samia kasanggi bulabun taman samia kahit tamit tamanin sa datar din na kahit tamang kaya kahit tamugagawin nga malibutang la ilaha illallah yuto inisumbo Jibril kulabit ko na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Antun ada puso mga manusia dirandinay kalkang kaya naraka jahannam dirandinay amanan yan na pagalabatan ang kaya karno naraka jahannam ay pagalabat tirarun sukap do batirang ko Allah nagusukap pugamalian sa maswatun su Allah subhanahu wa ta'ala napalutula matana su Allah na siyuguyan su Jibril alaihi salam si kumalaikat apakang gugurdian si kunaraka jahannam So malaikat na malik napitiro yan na ya Jibril na kuwa ka si sadyang kutakoy ko naraka jahannam kami talingumang kasi ko Adam kaadon makapaninindaan amalutoyan sa mga panganang kamiyan pitiro malik ko Jibril ay mapununo Jibril sulangin yan at tigin na piray kabayan kakuhan kakuha ko naraka jahannam napitiro Jibril alaihi salam at kababayan ang panaisin at tigil sa kalagiang kutakurma napitiro malik malaikat ko naraka jahannam awat tigin ubugi ko sa kaon sa datar buwang kalaang kutakurma nasab naratiyin manayag kat penusop ito lapis sa langit nagusop ito lapis sa lupa ko kayo niya
La ilaha illallah. Bituro Jibril alaihi salam abdi kung kaunatiyan manay sa sawpak ko na tarukurma. Napituro Malik aw magyakan sa sawpak ko na tarukurma. Nayamanan yan na dadnatiyan manay sa takburan ang pakapun ko langit. Naudad dadnatiyan manay magtubo sa timang buwamang ngutos si kulupa. La ilaha illallah. Nauri anong tunan yan na naroon sa Jibril at teluhan yan suntuhan yan. Ilahi, kam akhudhu minan nar, piray ko ay nakansi ko apoy ko naraka jahannam. Qala Allah Ta'ala, khud miqdara darratin minha, nakuha ka na tiyan sa arang at dantarulog ka mga tikap. Bakada Jibril alayhi salam miqdara darra, وغسلها 70 مرة في 70 نهرا ثم جاء إلى آدم عليه الصلاة والسلام ووضعها على جبل شاهق فذابت ذلك الجبل ورجعت النار إلى مكانها وبقي دخانها في الأحجار والحديد إلى يومنا هذا فهذه النار من دخان تلك الذرة فاعتبروا يا أولي الألباب. اترون الله سبحانه وتعالى قوقونا تجين سارة على تردين ولكبها التقب نقو من أنس جبريل سارة على تردين سقل ولكبها التقب نينو نبن ينسان يقبت نقولو نيانكو نبي سيكو بيتو نقولو على وسيم نسيكو ريانو تو نيني تلينو من ينكو آدم نيني بتدين سيكو مقولو mga palaw نمي أتنسو palaw نمي أكاكاسو يسو أبوي كدر فاين نايبو ميلم بسيسان كت أبوي amin italing mo Jibril na suglian si kumangala mga lakong ala gusto mga puta wakyang buknan yan taman dunimanto nagina ni apo ya ditaro din pagi-pagiin agyuto supel ang kuto amin italing mo Jibril na taro indang atika pamialam ko sa dunia na ayat na di mambagi-bagi man to ko mga apo isang kaya dunia. La ilaha illallah. Yuto na harip Allah ta'ala ikayaw agyang kalanay titilawad Allah ta'ala apoy ko naraka jahannam ko mga tao dairan din pikira su Allah inong kiriran su Allah na dairan simpa su Allah na mimburado siya siran sisa agyang kaya dunia ginan sisang kutawaras nakajid na kasandungan ng mga tao to agyang kutak karguno apoy natiyap na rin sila kapya sa mga malaikat Allah ta'ala dataro Jibril na matanay ni kalkyan suapoy ko neraka jahannam. Ruwi an Umar radhiyallahu anhu anna Jibril alayhi salam jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hazinan la yarfa'u ra'sahu faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma li araka ya Jibril hazinan qala inni ra'aytu ra'atan min jahannam falam tarji' ilayya ruhi ba'd. Niakaw maso Jibril si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na danyan din ni Puraulo niyan amarat na aginawan niyan biturul nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Jibril antunay niya mailakal sa kamarat na aginawan ka napituro yan ya Rasulullah na nailayak na tiyan manayag yung kuto tiyan manayapoy ko naraka jahannam nadad na tiyan manay makakasoy sunyawa ko naman diniman ko at tiyan manay nadapun tito nakapaturakan sunyawa ko nakalkakang sang kutagilay ako kuwapoy ko na nakajahannam. La ilaha illallah. Niyakaw mo sa Jibril siya ko nabitano nagkitanan sa Jibril daw ko na makapatuti piya sunyawa niyan sa kinikalkan niyan ko kaya sandingin niyan ko sa gintas bumay ito kuwapoy ko na nakajahannam. La ilaha illallah. عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لجبرائيل ما لي لا ارى ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. يقول تلك انس بن مالك اما انس رسول الله صلى الله عليه وسلم نفتر ينشيك جبرائيل انت ناتيين دقد ما اليس ميكائيل وميقسنها tapi kembut-kembut napituro o Jibril si ko nabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam din makasi nga sa Mikail ipon ko kiad na kuwapoy ko naraka jahannam yan ang maurip ng Allah ta'ala
Isu mga tao ay amanan yan na kalilipat na nilang sukabulusan nila na pamakay ng kaantang sirat. Pagpunutulun tanukiran sukargun apoy ko naraka jahanam. Pagpunutulun tanukiran sukargun adyang koto mga siksa ko sundo naraka jahanam. Ako na ba apoy po? Ano ba apoy po siksa ko naraka jahanam kamalaklapit di barangan yan? Ana Ata bin Yasar radiyallahu anhu qala inna fin nari 70,000 wad في كل واد 70,000 شعب في كل شعب 70,000 حجر وفي كل حجر حية تأكل وجوه أهل النار تأكل وجوه أهل النار. يا فرط العطاء بن يسار أكيب بين الله تعالى الثانيين متى نسوطيب نرق جهنم متى نتجي نسيب نرق جهنم نعدم تتغون بتقلون جبوك amalan din. Nauman isa sang kutalandong na 70,000 agirbon. Nauman isa sang kuta mga girop na 70,000 ang mga lakungan nun. Nauman isa sang kuta lakungan na adin na abubalingon did na lawan niya na mala aulat apok niyan so mga paras o pumakanarap ano Allah. La ilaha illallah. وقال بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إن في جهنم 70,000 واد في كل واد 70,000 شعب في كل شعب 70,000 دار في كل دار 70,000 بيت في كل بيت 70,000 بئر في كل بئر 70,000 ثعبان في شرك كل ثعبان 70,000 عقرب لا ينتهي الكافر والمنافق حتى يواقع ذلك كله. Matatago siya kung naraka jahanam sa 70,000 lang. Aw man isa sang kutualan nga 70,000 na 70,000 mga lamang siya. Na man isa yung kuta mga balinta na mga ala na 70,000 mga ingdol. Na uman ingad na 70,000 walayro. Na uman isa timan sang kutawalay na 70,000 ang mga paridion, aw man sa sangkot na paridi na 70,000 kato salatanon ang mga ulit. Na man sa sisa diyang kutaulat na tutundugan ang kuta 70,000 mga oras. Dahil nakapir ang munafik, abaro pa kalidas sa pala sila ng pakokit. La ilaha illallah. Ito namin nalidas na kasi kung narakajahan na magyang kaya mga parasami. Ya Allah, nalidasan kaon sa mga parasani, ako sa mga para, sa mga luksani, ako sa mga luksira. Ya Allah, nalidasan kaon sa mga badanani, ako sa mga badano, mga luksani, ako sa mga luksiran. An Abi Hurairah, قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا فالآن حين انتهى إلى قعرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فرد أبي هريرة يا قيسة تجيها نمو بيقضي كنبي لأن غمية تجين من هي ينقط ومرتا سورة ولنا مرتا تجينا مرتا تجين من هي amanan yan na nataratigin man ay yung pamiyarus ng dunya nagyangkot at ituro Rasulullah at tadruna ma hada ato niyo antunanan niyagdamira nagyangkot aming gagarku bagian ka dunia na dataro pamiyarus ng dunya ituro niya sallallahu ta'ala mususyugo yan ni matawro at ituro Rasulullah hada hajarun Dino natigin man ay na malalakungan. Arsalahu Allah fi jahannam. Piyakiulugo Allah ta'ala si ko naraka jahannam. Piyakit tukudin. Piyakiulugyan si ko naraka jahannam. Sanya kapito puluragon. Nagyinampun kamakatana. Si sadyang ko tadinar niya. An Abi Sa'id al-Khudri قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتا هاله
فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الصوت يا جبريل؟ فقال: هذه صخرة هوت من شفير جهنم من 70 عاما، فهذا حين بلغت قعرها فأحب الله أن يسمعك صوتها. فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا ملئ فيه حتى قبضه الله عز وجل. يقفون تترك أبي سعيد الخدري أبتروا ينميان نبي محمد صلى الله عليه وسلم ينقطه أتنتو وميان رسول صلى الله عليه وسلم تنقطوا وميان دميان asal kau nak tiap zaman yang sami Allah ulang ke dunia. Ini kalau kau Rasul sa taman sa ini siya su Jibril at ya Jibril na antu na utu aragasa. Antu na utu agyang kutu niya gdamakam. Ay ni kalkap. Aknak manu basura manusia. Tapi turu Jibril hadihi sakhratun hawat min syafiri jahannam. Yang kutatiyan na niyanag kaya Rasulullah nagyutatiyan manay sumalalakungan na niyulog at nakapupun kukilid o naraka jahannam. Samya kapito puragom. Fahada hina balagat kaurha. Nagyanan at tiyan manayang kanamiyanag ka nagyanan sukya pakatanayan sangkuta di dal munaraka. Nagyababayano Allah. Ama pakin kian reka susuran yan o di na amanan yan nadaldal kian nadadan ini punrod na niyalakad sa Rasul sallallahu alaihi wasallam nadadin maylan o mga sahabat yan o ba niya kasinga sa kasinga akumplito sa taman sakit harimaon o Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ni kinikalkan ng mga sahabat ang uso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko kargo ng naraka jahannam. Yang ko tanian gira na yamanan yan. Napiyakin kiran Allah subhanahu wa ta'ala. Adaldal. Ada taruba miyarus ng suruniya sa kalayan. Na yito su isa ko maalala kung anong yakapun ko kilido naraka jahannam ang yulog sa baba. Sibot nanday niya kapito puro rago na gito ng kamakatanan. Madalamagyang kutuwa mga landog ay pagtado Allah ta'ala siko narakajahannam ko mga tao amindaro kasangkay dunia. Aniran din kasantami agyang kutu. Abala sutingkal bakiran sa dunia sa kiyahong kirairan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Uwi nagyang mga tao to. Napupumangan ni siran sa makaputo siran sa dunia. Nagumakal yung siran si sagyang puto. Akarumasa. Tularan Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran nagyang ka na nakapumangan nilahan sa makaputo siran sa dunia. Nagumakal yung siran si sagyang puto kamarag na namin susugat kiran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Andad ni kapangyarihan ko Allah Ta'ala sa makalisiran sa giyang kuto akasiksaan ko na raka jahannam na sumugop man sa Allah Ta'ala sa isal sirang man makaputul sirang man sang kuto abidar mo na raka jahannam. Pero ang kira ng mga malaikat ko Allah Ta'ala at tami niyo din susiksa si ko na raka jahannam aginan so din niyo paparatayaan kung katatahuyo sa dunya. Mana ini nagyang ko sa mga tao na andan ni kapangyarihan nun sa ya Allah, napakaputwa kaming kakudunya. Napasiran din na yamanan yan. Nabid no tulang bilibiyat yan kung tikiran Allah. Bahada na yamanan yan na niya maguman ang kuto.
Asik sakiran Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama nasu'ika nasiku bersubuh. Nasusubuh nasiku kasbang walungan. Zaman na ng mga ulit ng Allah. Nauginan niya yamanan yan na mabugira minitafsirun ng mga sahabat Rasulullah. Nasukya pa kasudun. Kami nilang sasampay ang agyang kutubo. Akapanakhir sa waktu na lebih niya kasudun ang kuta mga taon niyang aloy tanong apat kilang susud. Nasampur na yan. Naupamako pa ang pagiging sa isang kuta na nakalaya. Sa mga tawag niyo kapter sila yung sikurang tuwiran na anda mga na yung nakapagingayat sa mga tao at sisiran din gumawa sa masjid. Anda mga na yung kataho ko narakagihanan sa mga tao at sisiran din po siya sambayan. Sama na lang nangyari Allah. At yung kutuwa mga tao nilang sa sambayang na sabab at kaya pakailang yan sa sambayang na inunutan nilang subaya ginawairan. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Nilang sila sa sambayang, kapi ang unutan nilaan subaya ginawairan. Madakon ng pumana mga manusia, ay pananawagad yung kuta sambayang, nabayran din miyan ito kapapantaga na disiran di mamagistorya, na disiran din di mamagistorya, o kapapantaga na disiran din galabak, na disiran din din galabak. O kapapantaga na disiran di amanan yan na amanan yan na disiran di pupakaradian na disiran din di pupakaradian o kapapantaga disiran di sa sator na disiran din di sa sator. Nasa manuto nasa din sa ding kaganatan nagalabag ka koreano kini pananawagan ko sa bayan na nini panakudong kaunto Allah subhanahu wa ta'ala. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Inunutan nilan man sa mga baya ginawiran. Ay kapakalpas nilan simbayang nababayaran ko turugiran. Babayaran ko lakoniran. Babayaran ko mga ginawiran. Babayaran ko mga layukiran. Napagpakalalungkiran. Babayaran ko tamukiran na gusto kadatuiran. Pasawpa yalkaw na kaya na makapagbungsiran din sa isang kuta narakap. Betul sa kaya. Iniisa ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pinagtiro na kaya. Nagtiginaginan sunara ka jahannam masusantok tangkutay gru na sukayaw niyan na ulog sa kadunya na kerak su intirwa dunya. O di nahulog nun sa mga palaw ko dunya na dede na kung di marugog. Ginan sukaya isa ko mga rarugot ko nara ka jahannam. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Inuntago sa mga tao. Ano itubat silang ko Allah na nirat kaya sila na ninggal pag silang tagal pa ka mga simba ko Allah ta'ala dati tatamanan. Sa manuto na atiyapan niya kailang kasasambayang kunyaw na uran. Nawukyaw na tanong kasunap suha ka na asar kasi mulang makumur ka na siyapan ka pipi ato sambayang ka atiyak kalidas kaun Allah subhanahu wa ta'ala iprilayan sa kaun. At na mga tao ay akyapa ka Gunakiyal simbayang, o di nagkapakapalapalpas silang simbayang, o di nadairan kapakaturdo sa katakhiran sa mga wakto sambayang, napunan ko tamukiran na gusto mga pamilyahiran. Yung mga tao na nadunian silan, dahil nagkawin na nilang ko tamukiran ko kapagandudiran ko Allah Ta'ala, at bakit buwak warta ko mga tamukiran at wartang ko taunungiran, na di silang panaparigoon ko mga kantiriran, na di ukuhan sila noon, gusto mga walay, na natipikirakan na na mga walay, nabisira nun pakipakirigo Allah subhanahu wa ta'ala. Anda silang mga naipirigo ha, natisang ko tapit naman sa mana na mababa ko mga turuganiran. Dahil mga dayaman na niya na mapulutiran ko mga tamukiran, nadid na malakapo. Ibong ko taunungiran. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أي له أنقلوا أن يمرتيق والله
Tapi awak kanu Allah. Tapi teruyan na ilawang kanu amiratiyan na di kanu ketumbang mga tamukyo. Nagu di kanu pan ketumbang mga tayo. Mana sa mga pamilya niyo. Kukapsimba niyo ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Kailangan ka na diratiyak wallah. Di ka nukatambang o mga tamukyo. Ang matalagyan ka na natamuk na ikaw na napakatambang o manusia sa kapsimbahan niyan ko Allah. Wala auladukum. Nagudi ka nupan katambang o mga tayo. Gusto mga pamilya niyo. Tira mambuhi mamamalay para tiya. Ano yung kapangarumah sa marat Abu Baya na para tiya niya na niya tambang yan sumama. Tira mambuhi babaya malay para tiya niya pangarumah marat amama na para tiya niyan. Na niya tambang yan ko, simpan yan ko Allah. Wala auladukum an dhikrillah. Baka numatambang mga tayo. Tira mambuhi mga tao niya tambang watayan. Ino niya kambara doon sa ko Allah. Kapunan ko watayan. Kata Rasulullah tamamay. Amad akal kiraan ino di makapsambayang kay dadawan yan. Nagpakaritang ko watayan. Daya manan yan na. Dahil makapumbabalaan ko at ayano din na dapat kayo na iron. La ilaha illallah. Ino di pakatinsi ko mga darpa. Pakamasa ko mga darpa. Akapanganan sa ilmo ko subanding nun sa Allah. Akagyan ako nakdumangat ayan. Ino na natin. Isa niyan sa ginoon yan. Anta mga daip dumangat ayan. Ako sa babalayang kiraan. Ako sa pagipat kiraan. Kuri ano kapatay niyan. La ilaha illallah. Ino mga daip di amanan yan na pagalabati. Ubednad na oras sa makatalinguma, adi ka makainang ka nakaganatan kaswatakanan sa mga day pakaritanon. Aganatan kaswatakanan sa mga day pakailayroon ako sa pakasyapon. La ilaha illallah. Sangkay ka sa oras kasi ko Islam. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Sadis ang gulaulan yan na amat tembang utamok yan ang gusto mga pamilya niyan mga tawanan at sila nila ang alulugi. La ilaha illallah. Isalwa na mga rinad na narakarwak mutul sa sakar ay sad luto kumayaw kumanara ka jahannam kaulugon sa mga palaw ko dunya na palayadin matanong. Kaya tiyak kataruson na sa mga tao ang mga alay kasukwak. Anto na mga day kasuir. Anto na mga day kasalaaniran. Yatasaaluna anil mujrimin. Mga surga sa mga surga no Allah na di silang di mamagisi. Anda niya tago sa mga pagtinuha na yan turduwa sa simbayang ko Allah. Igo sabay na din kata na niya tago. Pangilugan niya na siran matun ko naraka sakor. Na mamagisi siran din. Isa nila ng kutuan niya maka naraka ko naraka sakor. Mahasalatakum fi sakor. Ino ka numulog saan kaya naraka sakor. Anto na mga dinisimbagiran na sabab. La ilaha illallah. قالوا لم نك من المصلين. Sebab sada kami beberapa sambayang sa dunia. La ilaha illallah. Ako na keologian ko naraka sakor na kagiyasiran namin nilang siran sa sambayang. قالوا لم نك من المصلين. Ituloy na kagiyasabab sada kami pangapad ko mga bara sambayang. Mana na siran sa sambayang sa dunia. Ia menurut lagi sesambayang sumabara sambayang lagas siran dan sumagat. Sumagat siran ko mga bara sambayang umamas gitu Allah. Sumusiran ko mga pisinairan. Sumusiran si ko mga dawanganiran. Sumusiran ko mga galbukaniran. Sumusiran si ko mga patamu-tamu kaniran. Sumusiran ko mga layukiran. Sumagat siran si ko mga bara sambayang. Nadiran din lilingain. Qalu lan naku minal musallin. Pero nirahan ang kagimana na kami pangapad ko mga barasambayang sa dunia. Benariran o tumampu. Dumiyay pakiran siya narakasakor. Anto na ikadua. Ayaw man niya nasumbagiran sa kapatid al miranro. Walan naku nut'imul miskin.
kapatiran mereka sa kami na mga gagawin ko mga miskin. Di misiran sunggayan kung makatamo kami. Walang nakunutay mo miskin. Yan ito maganaan sa mga miskin. Umadiyan na mga arkiran na pumupupulong sa lupa sa mga panganong kanila na din nagagawiran ko mga miskin. So sa dahil ko mga tao na ipangaling gagawiran to sa mga miskin na makasumbay silang puno ko mga tamo kira na pakatutubo nila. Yari pata nila na yang ko takatubo. Naya minumino sa dusa may ito pitubo niyan. Nasutaw, aniya dusa ko kaya pamakayan niyang kinayan. La ilaha illallah. Ito ay mainos, ay ito mama. Minus ko lang ulang wano dusa niya katubo. Lang wano niyang riba. Niya turo Rasul sallallahu alaihi wasallam di mamana. Timur kano Allah sunriba. Agus sunriba niyan. Agus sumisak sikiran. Agus suniratun. Agus sutitin juga niya na nadalpa. Yan ko sa katatawiran sa dunya na mga gawiran ko mga miskin. Sa mga litar nila na meron po mga bibinasa ko mga kabaniran na dinan din sunggayan sa mga miskin sa mga litar na mga pambagayan nila noon. La ilaha illallah niya pati dalong siran si kunaraka at sakar. Wala katong kang kasisang kaya dunya na pantalsisag yang kutuamanan yan na sa tamok ka na nipong pada kasi sa lungan ng mauri na sukaro sa kano'y ka-investigar di sa lungan ng mauri yan tembang mampuot tamok yan. Waya kaya tembang ka kusimbang ka kuwala ng ka nakasimba na sabab ko kadado ka na nainukong ka sa usot kiraon iya ka-investigar ang lagi kayo sa kasala ang tembang mampuot kadado yan. O malay niya katembang rakanag yang kutwa kababaling ka amo sa wiraw mga dato na nainukon ka sa lungan ng mauri na sa kano agusuhaman sa kano agusuhaman upman waya kaya tembang ka na punan sang kuta dagang ka punan sang kuta negosyon ka na nainukon ka sa kano agusto isa kumahala padagang kumang kufar sa Makkah agusto Ubayya bin Khalaf. La ilaha illallah. Lindutan ko Allah ta'ala ubat tanong marasay sa lungan ng mauri sa kapag-investigar ang tanong sa pantag mo sa niya tembang tanong kada sa tanong niya tembang tanong tamok tanong niya tembang tanong hamanan yan nakigagalbakan tanong mga dato kasabo sa ini sukuyan na katanong at tama di manggula-hula adik kabuha wala o di na ubat tanong matembang kung mga negosyo tanong yun ang mga ripno Allah ay padapala pakadambangan si kulara ka jahanam nagyang ko sa mga tao Amiyat tembang siran o mga pamilyaran. Amiyat tembang siran o mga layukiran. Amiyat tembang siran tamukiran. Adi ang mga tauto. Na miyada sukaratiyaran ko Allah kapunan ko mga layukiran. Adi ang kanana kapaking giginaway sa dunia. Na isa na nakisabapan sang kuto. Akar na bubulot sa alungan na mauri. Amay kaknabakang giginaway sa Islam. Ituro Allah ta'ala ko kaya sakti niya nun. Kaduday na kang giginaway sa dunia at tuntas. Apa kamu bayan Allah? Arwasi ko kang giginaway ko para tiyak Allah. Nialulan Allah ta'ala sa Quran. A'udhu billahi minal shaytanir rajim. Al-akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Langu-languan ading giginaway. At nauras masayamanan yan na makapridoy sila. Inon tamo so dinggi ginaway ko iman. Sama na na di pa katubay. So kang giginaway isi ko dunia. Amay ko doon sa paratya. Nilay tanong mampu. Ada ko lang dinggi ginaway ko kapolitika na niya kapridoy silampo. Dinggi ginaway ko kapnegosyon na niya kapridoy silampo. Dinggi ginaway yan imbabalaya siran. Nisasambi-sambi siran sa bagay mama na niya kapridoy silampo. Uwi na ito kang giginaway sang kadunia. Tutas kataman sa alungan na mori. Nasukang giginaway ko iman. Yan ang isa na pa sa Rasulullah na niyaroy niyan. At hindi na أركبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت
وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء
أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم